hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Amina ke kwihola mulonga kudama vulu aoshangangana kuhutia yena nindi ami nase mkadecha chiha ilanga kuchimona yiruiru yina aoshi yinzambi muntu neti ninda aminekala nekali demo chejeje ilanga okuwana hoshelu yindi ina dambudi nezudi na kuosha yinzambi ukuwana hoshelu yanona muntu kuosha kwindi kwa kubula nsonyi kuosha mazu atama kuosha nga ukuwana nanka shine yetu akamama ukuwana kudinyane tu dinawela mu matale tu ela tumu hachipande wa shakama ilanga ukuwana kuosha mazu watama akubula kushikilamu akuhenda nyana china ela jakuoshanga matungu janka china ngana dichi yuma ya muchidiwena ona heno hu muntu nawo shine ya minafumi mumwidi manayi kuchejeje dichi neyo yimpinji yakwila nawo pinji na shikiri de ya neyikuya heno wafu madeku na kumwidima udi deku chejeje muina yuriruye yudi nayo unateri kwa kushika kumeswa nzambi try man mushaka manene ko understand yene mune hori yene mune ke bitanga ndi okay mukanda wanzambara chureji kudaka ukuwerera alala nyaka kudifuikisha ndeka rumani kudanchu afiranga kulondeja mwekara aka Kristo akufira kulondeja mukapinjira nteshaho chikumona okwesika kuna avuridehi yakufunta mwekariraho ndeka rumani hanu mwanda Yesu mukanda wa Mateo na kushimna nindidi babeli na tuprofeta wa kutwamba enzanga kudena vara itembia nyiko ilanga mukachi ya tungwe atuka muku yirukira kunga kunyikambu yao chenji di mwanta Yesu na maseki na kwa mwinai antu wejina kwa mwina antu londa chale kumushidi muna manende keno kanda umukwere wadinga na matungu wadinga kuchivumbi wadinga mkakuira ojira wadinga mkakuya yume wako yenu eneo na mkure de mwanta Yesu na kwa mwini kulonda uchware kumushidi taindi naimwana ne mwanta Yesu nesde mkuhanda kwei impinji yeji mayu kuhinjuka chikukojeja kutongojoka hashiti na kuitemu na kuitemuka mrama nindi kosi muntu ukwila anamfumishi mu sales kuna ku police kumarika akufundira mchengo atemukanga neto ati anga woma nadinga na mkuru mpumu wenjiri kuchipatera ninda mukasiri hadi aka 20 mulonga ikwatira na kujahambishi bupaki ambala dichashikiri mpinja mtira kului kwijo ashaka mnimu yaka inavula meni ya kumwidisha chenjiri wadinga na kuhulwira chochichi ninda mnakafuntira mchengo wangu na dizi day net dichini kudaka Kristo chochi muchina tramwini mwanta Yesu echina mkuwerere mpinji yeji maiki kuhinjuka tuna kutia womashi hidi kulumbula nao chuni hamwani
Emwana hidi kulumbula nawo namukore Kristo Yesu akabula kuvulumu na life kunidi mukumwana mulonga uti dina tisema chanshi cha mushimba wa shidu kidiko ilanga nzambu wa chinka ngangovu yakudikanga na manadi yabo chandeka mwana chidinei munchudi na kuhemba tu watu yedi iutoka iwira utoka na kumwinka yakuda ilangi iwira ada kumwinka yakuda wanya akachikana wa yedi ukula yodi wanana kwinka yakuda di ukukula necho mulonga mwana mulongana kuda necho chochi muchi chinezi spirit wanzambi muti muka Kristu bwayanga na kukula chinakuteka na mwana neona kutanga izuda nzambi na kulomba na kutibomba na kwena ka Kristu diane tishanga kwambuka kuima mpaka muno mwishina ilanga ne wadikunda na waka kwira yuma ya atama unachoshikira odi mwana kanzambi ila unadikundira yuma ya nshiti ndikuhanda kwei kwikira kwa kumwekesha mkabu wa spirit wanyu munamane ndi ndichida amavulu ana kudeni anthu ana mkwere limu anta Yesu chakwira ana kengo ya mwinuko ilanga akwira movwa ili kulonda handi ne anthu ana amwinu na kushimula nisangwe wako da kwao akutesha wanyu taleni mwana mwevulu kumatala na kwere mama mutina nyana netu mutina nyana nga hana inkiza 8 akachika nana 8 hadinga kanda akuri kufira kwenu kwadinga nenu chumadina kutongo kakwe kale munda mvali imbidi ya wanya nenu maitongo kale nenu dumai tongo kale ngana makahandi chachuwadi hembi chuwani handi chuwani muhembi chachuwako londaka handi chachuwani na kwele madina kutongo kale nenu huma akachika awe riyume atama wanyini hadana 8 ejim mushimbishe ni chumadina kwile jaku once adina kwenda mundu makwa afuma mule ine adi umulonga ejima waweti china adinga na kuhandaona nenu kosana eruyuma yatama inengesheri adinga kwela mwani adinga kwela necho kujuma adinga kwela yatama yadinga kwela ngahi na kuinengesha cheri na yuma yatama irmatire na chukwa ninza ambicho chimuchi anana avari kikudiena kufira kwendi nindi endi munjira indi yanga ya yuwa ilanga mukwenda mweni njira kudima kwao akigana machinchi kukeko voila izudindi inehi dichuwe nani hera ne yakufa mu machinchi awo akayakudinza amindu mukalonga kumana ananya nenu china chadinga na kubula uko voila nei afui mwadi kuishika nenu hiyanyi adi kuishika na anya nenu tainda nyana kwa wakwenu adi kuishika na nyana milanga abula ko voila ilangi shina denda chisakade na adu aha kama na dino shishike no inza mchacho waichi nei amna vari kuchisaka chanza mulonga na tulesha na tulandi na mashi usoku weme na hama amashi amira nikuinza kude nami enu yenu mama ya nechira kwite na mama chalala kweseka na kisemwa amna vari kakudeno indi mwana ira yenu kuinza na kulesha chulamba ama akachika wanu cheji manatondi de mama ya chalala mwikala mama ya kumjimbi mwikala mama ya kumjimbi langa kumashine nukwikala mama yenu mukwikala mama ya muwanyi na fuiro ho nami enu mwikale mama ya na fuiro kudikundamisha ilanga usoku ho hos nojo china gosha ndichi chochimu ilanga niona mwanenu na vari kudenu kwenza nindi mama muku mutambula swaye mulonga we wami ndichi chidinanza tienu mwa kudantrana kudifuikisha nawe yanyana kanyi kanzambi ilanga nzambi kuindi usoku na wena ko hos ilanga kudana indi omweni helane riyuma yatama hiyanyanindi hiyanyanindi hela kufa okaitambwa ilanga yena hana atiko na yuma ene nga yatamako akayinka uloku hadu uloku nu wamwini wakuzatira wanyuwa wana nzamina uhanile kudanja ana mkweleliye Yesu kudini kumovwaira na kumulondera kulonda chiwa kafa era ne mwanda Yesu nenzi akakusomwa enichi akakwingi masomo akakwingi mawana yuma yona dina kumkarake no mukarakera ilanga ne yona dinga wabura ko voira akakusomwena nekwasi kosi mwana nine ndichuna dina kuandera wanyana anana dinga voira muna yinge kana 10 kwacha ma 5 kwacha ilanga no machinchi ne mwamwinga nga wailene una sweji wingi necho ndi bimuchi ilanga himwane necho Oinsa unako inateka. Inaromboroki. Nangasho. Zambale. Dichiku ndikudifuikisha. Chuma chaso eja kutama.
kudifuikisha leo udi mwana kanzambi eno ye udi mwana kanzambo ichuma cha woma chigupu kudantu anafui na kudifuikisha nayo yanyana kanzambi langa adi kudinzambo wanje adi mukalo mulonga wera nifuni di mudampuleru Yesu Kristu muganda kwako course anadinga na kwa kuchipompelu anadinga na kulomba hadani kutangisha izu kanzambi bichimani oinsangu ilumbulukiri mweno amen makwa umwana nebu dadu na riwe uruche inoka ndachumanisha yenero machia ngachuma nyoma inoka mulonga mwachira nganoka woma chuma natilanga inoka woma yena wanyakilanga kusumana emwana machia woma nero kuisuma emwana nenda isumi chuma chumwegana amakwa wafwana amakwa wahanda Aiburu mrakati yose yoshe tonati washimana Tachwai mwana tubabale ndechi na oshiona mkwetu lelo satana kakafuru wazatanga na itongo shoka yetu ona tukuri kushamana kuyuma yasisha kulemana ngati amani ndi kudiyuma yale nilizamira chiyanga woma ilanga kuti chuma chabadika chinatiyanga woma kubadika nyuma yale nilizamira mase chuma kufa tongosho kile ne kufa kuna mwekani antwanga hadirana amagolo ne ilanga mweki neno antu adiranga ila kumadikana avulame muna mukutira lero kumati muneringa yini kana antu akutojo kanzaona mulame neno mukulukuruka neno no wana Pero na mkumpu hadi kama na ngombe. Neto hadi wape. Na kwenye chwa. Dachu anatoa sikamini hapo tunagosha ngosha hana. Ila anachukua kuiza chitano. Ndio wili. Kama fulana mwenye fulana na wao. Na nataka mshinga huko madiki kuna kodi. Ila na kwanza bila kuihani. Ndio mtu wema. Ne populate they had the local. Uko ni chuma sana kutia wao. Wewe ma wewe maseke. Ni chuma yetu peruka dede tukapo. Nanga satana wakula kula maisha tunaona tudumu. Ne mnafuka. Kuna kushawishi. Washa mukaraone naka yakubiza abicha kamweka na wae. Chinga ona chiru kichu kulonga mkando anzambi nao. Nizambi neruki anchindi yomwe. Era kudifuike jona didimbi. Wakuinuka anzambi tayi. Chikaru wayanga ku CC, chikaru wayanga ku mission, chikaru wayanga ku Catholic, koka ya bulu wayanga. Kusoka ya mulungu mwaka kuchikompero kumwana. Chinga una mtambo Kristo Yesu kwa chama chetu. Nacho chikutia woma kapera, nacho chikutia woma kuijiro ngoro. Ilanga chumba chitwatera kutia woma na ngachukua. Bronga kubwa na bwana kutwala iwoka handira haya akaje. Leo na tondi kwa kukaluna, iwoka ya haya akaje. Leo na tondi kwa kudinza abi, iwoka ya haya akaje. Nebi kuisa kapera mwomwe, boshubisha kama mwe. Nufuchine. Ilanga chunza kutiansa ya kubwa. Masha kama ni. Nukushakumana Rosman. Kushakumana ko mulonga satana nzambia makondo kujina ukonga mchima ya watu ronda bulu kumwana kulema okutambula wa mulonga ne twani kana kutia wo makufa muteno tukutia anakuja jina kukufa barumuke mkwele mwanda Yesu muteno difuko mutira kumkwele ilanga tweka dena chinjiri
na mazo anzanda tazia demani amani tetwala mkero na mkwetu ambao wakukombera babale nwa iwo makufa yana tutimie udiune mimi kwa mshipi ni mwanda Yesu taku ni mwanda Yesu kwa wasanguki tamujiki rungu njao wasanguki wewe ni kwa mshipi ikanga ni wasanguka Kena dina Kristo kwambi bai Muhammad bai Maria bai kwetera mumare wako leo kila kitu mumare ndoga dio ne kwa mchini ne mwanda Yesu akwiri wocha ukura kusanga ati wa Mungu bose yana shiriwa sana tunakuondoa nao kama yeye twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki